parikot ko Mari Shirley. Anya ti parikot mo aya, Marister. Amang ano makatulong, ha? Kastoy na ngamin, Mare. Ada in-order ko iti online ang may deliver inton bigat. Ay, katurayom, amare. Ti parikot, nagastos ko ti pagbayad ko kumamare. Sapay mapanasang aribo day jay. Ay, nawaw. Day talaga, ayam. Anya ngay tirong bangaramidak, Mare. Sa paam to ti umay dito'y balay inton bigat. I-off mo matlaang ti cellphone mo. Tapno saan nakaamaawagan ti umay ag-deliver. No way, agdemanda, Mare. Apay ko mga agdemanda. Kamanulaang matibayad ti order mo. Dakdakkel to ti gastos da no idemanda da ka, Mare. Nagpaisoan niya. Apay ajak na panunot dayta. Ay, agyaman aklaunay, Mare, Kunak tumot ngamin kahit. Adda na sayata may balakad mo kanyak, Mare. Pimanaw nga tanti delivery rider, Mare Shirley. Mabit na ang tasiripag iti tawa, Mare. Makaaw-awid ak ngaminon, Mare. At dapay laang iti paraangan nyo, Mare. Ay, nawaw. Itay pwede tao. Nakatugaw iti sangwanan ti gityaw. Mangan mat no orayon na. Saan mat siguro, Mare? Isumot laang ti mataktak no ipilit na ti aguray. Imbes nga ado ti maideliver na, ay awanan na. Maibusan ti oras na mangururay kan ka. Ay, nawaw. Sigamot ka imbita, Marister. Nagdot kan samot, Pare Ruel. Ay, makapakigtot ka, mate. Anyat, aramidam dito kusina, may. Ay, ko, Pare. Sa anak ngagtakaw, Pare. Ni Mari Shirley. Ni Mari Shirley, nang pastrak kanyak, Pare. Pay ngay. Dito ipay kusina ti pagtambayam ko mabalin mo't iji sa alas. Ay, may mayat mo't laang no dito, Pare. Anya? Ay, okay, aklaan ka di dito, Pare. Ay, dansa mo ilam-ilam mga maray. Ay, kwa, Pare. Awan. Ay, nasyakti ka. Ingkalatan iji sa alas. Ingka agbuya iti TV, no kayat mo. Anya tira ramidan ni Mari Esther iti kusina, Shirley. Api ay asaludsudom amin lakay. Nakigtuta nga rod. Ay, kunalaki din no al-alya itay. Anya? Itikas di akin napintas ni Marister. Panunutom ki din ngal alya. Nakatalikod isuadyak na bigbig adagos. Apay anyar aramidan na iti kusina, aya? Naki-standby pa lang ang lakay. Ay, aguray ka. Malagip ko na. Ada nalabsak delivery rider iti paraangan da itay. Iso ka diti ilamlamangan na? Wan lakay. Ay, nawaw. Anya man ang tiimbalakan mo iti gaya mo, bakit? Apay, pima na kasta ti aramidan? Small amount lang matkit di lakay. Agpakalaing ka man ako na. Asino kumati makaiturod amang idemanda iti gayim ko? Nangingi na pa'y ati gastos ti agdemanda ngam ti order na anya. Anya? Apay, attorney ka, taan mo maamin. Ni, si kamot ti masalaw ko dito'y dalan, Mari Pinang. Apay akasta ti langam. Nagsangsangit kan samo, Mari. Wan nga road, Mari Shirley. Anyat napasamak anya. Naamuak nga men nga adati sa bali a babae nila kay kumaray. Anya, amamom ka din no asino day ta babae, Mari. Nitiriyang kanu di takabangibang a barangay. Isumot ti ko na dagiti chismusa. Ay nawaw, naglukon day ta nga asawam. Day pay laeng mat, tinangisukatan na ka. Nagsakit launay ti riknak, Mari. Jak amuno anya ti rumbang nga aramidok. Bayam, mapanak to iti ayan mo inton madamdama, Mare. Tapag saritaan ta iti nalapat, ti may papan iti parikot mo. Sa di naman ang tipapanan, bakit? Mapanak iti ayan ni Mari Pinang lakay. Taapay. Pagsaritaan mi ti may papan iti parikot na.
atapon na ngamin nga adda babae nila kay na. Iso kanumot ti agwarwaras adamag. Kita ma. Ang mga naging attorney ka manan ijay. Dakos ka di timangtad iti advice iti pada a tao. Saan? Ngam depende da ita iti sitwasyon di tao. No amom akumplikado ti parikot da. Di ka agin a-advise. Ta saan ka nga attorney? Masapul ayang ator nila ang timangtad iti advice ay nawaw. Saan nga rin ta simple da ita nga isyo? Kasano, naging advice ka dita. Kat isugayam ti pakaisagmakan di tao. Saan man? Relax ka kadila ang lakay. Ayan ngay nilakay mo ita, Mari Pinang. Ay, nagawid iti lugar da, kalpasan ti panagapa mi, Mare. Nagpudno kadikan ka? Saan nga rod, Mare? Awan ka no babae na. Kasano nga awan? No addamot tinakangagam maray? Dayta nga rod, Mare. Ay na, kaya't kung ipungot-pungot dayta atiriyang. Ay wun, bumalas ka maray. Saan nga uso ti agul ulimak ita a panawon? No kasapulan alumaban ka, aramideng. Sa anak pa yan makapagpanunot ahos to, Mare. Diyak amo, noan niya tirumbang nga aramidak. Amok tirumbang aramideng maray. Nitiryang amaista di takabangibang a barangay ti atapom a babae nila kay mo. Saan ka de? Wan, Mare. Isutiin danon dagiti marites kanyak. Ipaikat mo kit din ti lisensya na maray. Uno saan? I-post mo ti rupa na iti Facebook. Agrom day tatao. Bumalis ka mo't amaray. Apay, kapoy. Hanyat inaramid na ijay a Shirley dito balay, Pinang. Tinulungan nak iti parikot ko, tatang. Anya, ay isan ka di ngayon bagakin ka, nga konsulta ka iti aturnay. Saanan akasapulan, tatang? Adamat ni Mari Shirley. Semi-attorney ko naman. Ay, sana simple a parikot yu iti asawam day ta, ah. Iso amay mayat, nupod no nga aturnay ti asit gam. Saan adagiti agin a aturnay? Anya nga iti amuda. Saanan, tatang? Amu ko no anya tirumbang nga aramidak. Tapno makabalasak iti dayta atiriyang. Anda nga ron ebidensyam, nga iso ti kabit nila kay Mau. Isumat ti sayang gusang, tatang. Ha? Kita, di kag dardara sodos. Ang mga nuday pa iti pakaisagsag makam. Mabalin ka diyan, makasarita ka, tatadado. Way papanitan niya, Arwail. Ang mga nunangag mo tinagsaritaan da Pinang ken Shirley di kalman, tata. Ay, saan nga road? Anda nga min napanakay. Ay, siyak pa iti madanagan, tata. Ang mga noon niya man ang tinyad advice na itigayim na. Ay, ura siya nga road. Ay, Jack Amaw. Noon niya timbalakad ni Shirley ken ni Pinang. Sapay, sensitibo mo't at talaga ti parikot da kanila kay na. Daytang ruti kunak. Binalakanak ni Pinang ako monsulta iti abogadaw. Hanggang may samo day jay nga awan dengdenggen na. Di mo't Shirley, agin na advice mate. Agin na attorney. Ay kasaritak tumanan ni Pinang no ito madamdama. Ibagak tuman keng kanoan niya tinapagsaritaan may ruwal. Ay, agyaman na ka, tata. Uwan man. Ay, diyan mo macam-cambahan dito'y dalan. Iso ko mga mintos to akasaritak kay. Tino, agkulkulong la iti balay. Ay, day takit din. Kasarita yung lat tangarot, tata. Amangan ki dimot na ma-depress. Nakitak ti post ni Mari Pinang iti Facebook, Mari Shirley. Adagayam kabit nila kay na, Mare. Wun, iso tinagsaritaan mi di kalman, Mari Esther. Kitaam ati in post na iti Facebook. Basaam ti kapsyon na, Mare. Nasaya at mo, ta inaramid na timbaga. Nakabalas matlaangan. No kasta. Si kagayam tinangibaga nga agpost iti Facebook, Mare. Wun, Mare, iso advice ko kenkwana. Maasya naklaunay iti kumari ta, Mare. No nakitam laang titsura na ita, ay na, madlaw asaan nga okay, Mare.
Amangan mo't numapapiktaran ti panagpampanunot nan. Gapoy tinapasama kadakwada nga agasawa, Mare. Itata na aramid nan ti ibagbaga. Sigurado amayatan tirik na ti kumari tamaray. Nakita ko dito impos ni Pinang iti Facebook, bakit? Wen, dandan ni ag-viral nga rod lakay. Naragsak kan? Sigurado asikatin ang sugsog kun kuha na tapno agipos itikas jay. Katwan mat nga main. Kurang ti ebidensya na anitiryang ti kabit nila kay na. Iso ka nung araw ti sayang gusang. No kadagiti marites ti nakangagan na saan a 100%. Saan asyor anitiryang di takabangibang a barangay ti kabit nila kay na. Amumit dagiti marites lakay. Kaslamo laang CCTV dagita. Kahit kasano nga rod, no saan anitiryang ti kabit ti asawa ni kumarem. Awanin na, ni Pinang ti makaswan. Sa pa impos na ti kumplito anagan ni tiryang. Kahit Ay na Shirley aya. Abakam pa yan dagiti attorney iti kastangar aramidam. Ada ka din ni Maripinang tatadadaw. Ay, ada di tasalas. Ay, awan pa'y may bagakin ka. Ta di na matensong bata na nasayati sa lodsawd ka. Kasta ka di. Ay, awan matan iti gusto akapanunutan ti anak ka, Ruel. Nakita kami ti impos na iti Facebook. Impos na ni tiryang. Anya, apoy nga nagpusadagos iti Facebook. Awan pa'y mo pamanagnak na ni Tiryang ti kabi nila kay na. Nakasaritak ni Tiryang hindi na minsan. Nasaysayat lang ta kumano nagdalan iti husto a proseso. Amangan ngamin no isupay ti mabaliktad. Nang runa ket nangagnalang gayam kadagiti marites. Awan pa'y natibkar nga ebidensya. Maipapan iti babae nila kay na. Ngam kasdayan tinaramid na. Ay, limot ngamin Shirley. Kaharo mo tinaramid na. Kasarita ko man ni Pinang tata. Malaw mo nagkaruel. Padasa ma, nusong batan na ka. Kumusta ka, Maripinang? Ha? Pare Ruel? Ay, nasayat ata na bigbig na. Anya ti masapul mo? Nakita ngamin ti impos mo iti Facebook. I-delete mo day jay. Sana gaputa kan kanunungak no asino man day ta babae nila kay mo. Ang nasaysayat latan no agdalan iti nasayat a proseso. Saanan akasapulan? Umanayan kanyak ana pabainan day ta atiryang. Amo ka masaksaktan ka mare. Ngem narigat ngamin ti agipupos. Nang runa, no kasta nga awan pa'y natibkar nga ebidensyam. Amangan no sikat ti mabaliktad. Di ka man nakibiyang si Carwell. Nagsaritaan min iti kumarik ti may papan iti daytoy abanag. Ay, nasken saan dumawat kayo iti tulong iti barangay tatadadaw. Apay huma, Ay, talagang samot nga awanan iti gusto akapanunutan ni Maripinang. Katawa nga min itayon. ay, nukas nga rod, inakin ni Kapitan. Siya kung mapan iti ayan ni Kapitan. Bantayan nyo ni Pinang. Kano mabalin, alayan nyo kung mati cellphone na. Tada tayon ti mangidilit iti impos na. Sakbay amakita ni Tiryang. Ay, na di na mga rod, iba at iti silpon na. Ay, una yan. Ala, inakon iti ayan ni Kapitan tata. Ibagak nga umay dito eh. Ay, masapol ang masulbar da ito eh. Ada ka din ni Pinang, tata? Ada na kay bagakada kami adito iti ayan na. Ay, anya ti masapul yaw. Kabsat nak ni Tiryang. Ti babae nga in-post na iti Facebook. Anya? Imayak, takayat ko nga ipadelete na di post na. Iso ti idemandami. Sana nasayat nga agipopos iti kastan. No awan ebidensya. Wano nang nangagnalaan kadag iti marites. Ay, kwa. Ay, pasensya ka yaon. Ni Pinang ti kayat ko makasarita. Ay, kuha nga main. Ay, nangag mo siguro day jay. Awanan, iti hustaw apanunod ti anak kao.
Agpakpakasihag. Di yu idimanda ti anak ko. Tanarigat ti pagdaldalanan na ita. Kinapudno na. Umayen da kapitan. Tanagpatulong kami. Awanan iti husto a panunot ti kumarem, Shirley. Anya? Napanda kapitan iti balayda. Ay nawaw. Kasano kumaan na pasamak ti kastala kay? Ita, naragsakan. May sakamot nga agpakalaing. Kinarkarong pa iti parikot ti gayim mo. Kendamag ko anapan ti kapsat ni Tiryang iti ayan da tatadado iti awanak. Anya? Naimbagata na asyan da. Iso adida kinaswan ti gayim mo. Public apology ti dinawat na. Kasanungay no kinaswandan. Ay, mapanak iti ayan ni Mari Pinang lakay. Awan day jay. Nagpasintro na. Tanas ken amay pakonsulta iti doktor. Inton malpas. Sa adase kasunti may papan iti panagbabae nila kay na. Ay, nakakaasi mo nga rod ni Mari Pinang ano kasta lakay. Nakakaasya, ngam kinarkaro. Apektado iti panagpampanunod jay tao. Gapo iti napasamak. Apay nga minabalakada iti kas jay. Awan na. May isagmak adi na oras ti gayem mo no kasta. Kumusta kan, Mari Pinang? Ininot meten nga agim imbag, Mari Shirley. Ay, jak pulos in pagarup ang mapasamak ti kastyo kanyak, Mari. Pasensya kan, Amari. Kinarkarok pa ikit di ti parikot mo. Naimbaglaangan tasaan anakaro ti depression mo, Mari. Wen nga rod, Mari. Ngan nga ni paibalog nakpayan ni Tiryang, gapo iti inpus ko. Saan magayam nga iso ti babae nila kay ko? Ayun nga agpaiso. Anya ngayon ti aramida, tapno maamwam ti gusto a kinatao ti babae nila kay mo, Mare. Adamat ten ti nakasaritak nga atorne, Mare. Isunto ti pagpatulungak. Pasensya kan, Amare. Gapo kanyak, dandani maisagmak ka. Saan mo't gayam anasaya at ti advice ko kan ka? Saan kamot ang mapabasol, Mare? Ngamin, danga akmet. Inaramid kumot adagos. Basol kulat ta, Mare. Nagpakalaing ngamin na tao. Napalabasan day jay, Mare. Tinapatag ita, kat nagadalan ta adwa tinapasamak. Ay, nawaw! No adda parikot, agdiretso ka kadagiti eksperto. Tapno matulungan da ka iti parikot mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ninanang mau. Sa dino manangat tinapanan na daya tao, nuna. Ay nawaw, sa dino kumapay ngay ti daddo maapapanan na tatang. Napanmanan nagisursuro a itinatang. Inal daw sa day tatir aramidin nan. No saan amang isursur ni nanang, kasano nga rod matulungan na kayo? Sa balik agparpari na kanya. Sa dinaw, tinagturungan na. Nagpadayawan naw. Apay, sumurot kayo? Ang mga noda sa bali kasinsin narak na. Narigatain. Apay, kaya mau nga isuka anak iti sa bali ti inam. Nag-uwi ka magtan tatang. Ui nga. Anya man hindi ta ui. Overacting ka tatang. Ha? Napanlaang nang isursur ni nanang itinatang. Kastakit din ti pampanunutam. Ay nawaw. Ibagam kitay no sa dino tinagturungan na anak ko. No nagpadayawan no saan. Si kamat ti lumabas, pareho nito. Agpadaya ka, mate. Huwag man paray. Apayaya pare. Inaman surutan ni Bakakaw. Anya, Nagpadaya ka no kay. napansamoy nagisursur iti nateng pare. Limabas kami ni tay. Adamot nakabaskit a binagkat na. Sa bali nga rotek parpari na kanyak paray. Hindi ka maawatan ah.
Kasano asabalit agparparik na kan ka, pare? Nakaw, sigurado adi na mo lamawatan mo ibaga. Adda ka gaya man nanang. Apay adi mo kadwa ni tatang. Kat may sakmet anapan nagisursur anak ko. Simurot ni tatang kan ka nanang. Anya, apay nga minasimurot pay laang. Amangan ka nuno adda sa bali akasin sinarak mo. Ay nawaw, agimon sametan. Ang asino ko mga iti pagimunan na no bilang. Saan kay nga rod ang nagsabat kan ni tatang nanang? Wen ata dita shortcut tinagnaak. Ay, jak amo iti dayjay akwanito. Ibirbirok na laang ti pakabanbanugan na. Kasano, kat ipilit na ti sumurot kan ka nanang. No kasamit laang, isulat ta kuman atin na panagisursur itinatang. Awan mo ninanang mau. Narabya na ka ng sapsapol kang kuana. Ay natatang, itay pa'y asimangput ni nanang. Ha? Apay nga rod adi kam nagsaba ngay. Ti kunam kanya ka nagpadaya ti inam. Wen, ngamnag na iti shortcut, idi paawi dun. Ay nawaw. Nabambano ka ng sapsapol. Asino nga minti nang ibaga sumurot ka? Ha? Da kayon ti makaamong agsarita, nanang. Ay, Tatang, kwa. Ay, di kwa. Bakit? Simrumanan ayat ikinasilusom. Ay, samay. Tay libak na pailaang. No kayat mo, agkuyog ta amapan mangisursurin ton maminsan. Ah? Tapno awanan ti pagimimunam. Mapanak iti ayan ni Mari Mimila kay. Anya ramidem jay ngay. Ipaturong ko lang ti danom taglabaak. Itiks mulatan. Apin masapol ama bang ka iti ayanda. Awang nga rudlod ko. Ay, no saan? Iba umuni nuna. Ay nawaw, adak klase ni Nona ita. Nagawa ma. Agawi ka dagaws. Wen ka de. Apay nga minakaslamadan danagan ka no awanak ka makitkitam dito'y balay lakay. Ah, ay, kwa. Awalan ti adwa sa aw. Ingka kidain tagsubli ka dagaws. narabyan samot nila kay mo anagawid iti kalman, Mari Donita. Wen tasimurot ka no kanyak, Mari Mime. Isumit lagayam Ay, jak man amo iti asawak, Mari. Jak amo, no asino ti pagimimunan na. Napintas ka ngamin, Mari Donita. Iso siguro akasta nila kay mo. Ay na, Mare, siya kon ti agparikot, iti kasta nga ugalyan nila kay ko. Anya kumamot ti pagimunan na ngay. Ay, oray ni Henry, matno kumaro, Mare. Ngam saan nakmatasursurutan. Narigat mo, iti kastoy, Mare. Iti kastoy nga edad, agsilos pay laang. Bakit kun lakay kami, Mare? Apay, Mare, teenager laang ayat ti agselos ita apanawan. Mala, ikapim laang dayta, Mare. Agtugaw ka, tagtimplaak iti kapim. Ay, isanan, Mare. Umay ko lang kumasaludsudan, no di mo usaran ti danomyaw. Ta ipaturong ko pay lang balay. Aglabaak ko ma. Amangan no sumurot ni Juanito no mabayaganak. Ay na, agtugaw kakit di tagkapita pay, Mare. Ipaturong muntulat ta, kalpasan ti pa nagkapita. Agkapitan, Mare Donita. Ay, nawaw. Nagbanglo ti bara ako akapiyo, Mare. Ay, wun, ginatang ni Henry kin ni Mare Susan. Sagmamanungay tila ko na abara ko, Mare. Jakon sinaludsod nila kay kumare. Agurderak tumamad no kwa. Ay katun amare. Ay nawaw, ni pare Juanito ti sumungan, Mare. Kunak tumat ngamin ken ka, Mare Mime. Tunita! Oh, bakay! Tagbugkaw ka pay lang dita. Sumbata mo, Mare. Word, adak ditoy. Apay aya. Ay, nakabaybayag ka! Ay, sige, Mare.
Agaawid akon. Ipaturong mo ti danom iti ayan may, no di mo usaran. Ay nasaan mo pa imot nga inibus ti kape maray? Ay na, Mare. Amo ti style nila kay ko. Sige, inakon, Mare. Unay kamatan, Juanito. Amo mat nga iti ayan laeng damari mimiti na panak. Simurot ka pa'y laeng mat. Sigurado lang no itayan da marimimiti nagturungam. Anya? Apay dakas. Ay nawaw. Sa dino kumangay tinaduma papanak. Anya mo ngay. Ay nawa ni ito. Jakman amukin ka. Anya ti kinkinan mo aya. Kimaro ka mamatan. Ay magta na ka umay ka parihin ray. Wenata ko naman napatagti bagam kanya, pare Juanita. Ay wala. Talaga napatagti bagak paray. Agsapsapol ni boss ko iti kadwa may ngagtrabaho iti baro a project da. Ay, kit siya ko na pare. Mano ay ati kasapulan da. May sala nga. Ang kape kayo pa iti kumparin lakay. Iti sumlatan iti lamis sa bagay. Da kami ti makamungag timpla. Tapno saan mataktak ti panaglabam. Sige lakay. Kung ka ti panang kikitaw ka ni baka kung ay parin ray. Ah, anya? Ay, di mo ibaga pagsilosan na maten, pare Juanito. Amumat nga kumpare ta. Kaya nagkumari mat, nagiti asawa ta. Nakita, no kasano nakakita ni pare Henry itay. Ay nawaw. Basol ko pa'y italakay. Dan sa mo pa naggusto na kang ka. Isugayam, kaya mo mapan iti ayan da marimimay. Ta kaya mo makita pare Henry. Ay, agsardeng ka man si kawan ito. Saan ko nga ugali ti kastaan niya? Aw! Nungay pudno ti atap kaw. Ay, jak amukin kalakay. Mangan kakit din. Bisin mo laang dayta. Di mo pa sinumbatan ti saludsok kaw. Anya di kayat mong ay sungbat ko iti saludsod mo ay alakay. Paumayam ti kumparem dito'y balay sa mo paggimunan. Ay nawaw, kalukwan ti kasta lakay. Makakatkatawa akman kini tatang nanang. Oh, apay ka di anak ko. Una, takumkumpur may matundi pagsilsilusan na nanang. Ay, day tangarod ti kungkunak anak ko. Saan mo't akasta ni tatang idi nanang? Ay, amo pa'y No kaano pa'y alumaklakay kan bumakbakit kami. Nagbalingkit di ama nangimon. Apay nga ta nanang. Jak man amo kini tatang mo anak ko. Jak amo no anya ti kinkinan na. Addan samot impakan mo ken kwa na nanang. Ay isar dengan anak man si kanona. May saka man. Kun naklaang mat nanang. Di ka mutin maangaw. Ayan ni nanang mo ay nuna. Adda na patag-anapanan na tatang. Apay aya, kasangsang putyonaang ni nanang adagos ti sapsapulin nyo. Sa dino na panan na. Ay, agina na kayo pa'y mat Adda ni nanang iti garden na. Anya nga, tiraramidin na ijay ka rumabiayin. Anya kumapay ngay. Agmula manin tapno adda maisursur na. Yung kasurutan tayo baga mga gawitan. Ay nawaw, maan ano ngamin aya no urayin nyo latan tatang. Apay di ka mabutang no iso kadak iti sa balay. Amom ni Pilar di ta kabangibang a barangay. Pilar, Kiwain. Insuka na kanu nila kay hina. kat pampanunutang matakas ti aramidin ni nanang kan ka tatang. No di mo kayat. Sakti mang surok ka ni nanang mau. Ay, nawaw. Ay na tatang, nalabusan ti kasta. Agawid tulat ta ka din ni nanang. Amukon nanang. Amukon no apay akil na at anagbaliw ni tatang. Ay nawaw, saan ka maawatan muna anak ko? Amamom ni Pilar di ta kabangibang a barangay nanang. Unmat, sukik itinatang ide. Ngam damag ko kat adda ni Manila. Apay aya, Insukat na kanumot nila kay na iti sa bali. isumat lang ti kuna dagiti kaaruba na.
No sa anak ka nagbidot. Foreigner tinangisukatan na kanila kay na anak ko. Among ka din, nanang. Ay nawa, anya day taaya. Idiritsumban gamin anak ko. Apay aya aputod-putod ti panagistoryam. Di manon kinitatang ti kasta damag. Isumat lagayam akala at anagbalin nga overacting. Mabutang no aramidem met kan kwa na tikas iti naramid ni Pilar kin nilakay na. Anya? Apaya kasta ti isem mo, Henry Lakay. Nalagip ko tinaibagan ni pare Juanito kanyak, hindi na minsan nga daw. Anya timbaga na ayakan ka. Kaya unuray sakit pagsilusan na. Kuna na siguro nga agawak ni bakit na, kaya da ka mangaroon. Ah, ay sus, agsardeng ka man si ka Henry. Tanuma minsan, seloso ka mo laeng. Ah. No makapagsao ka mo dita. Tinaibaga ni Mari Donita kanyak idikalman. Kat nadamag kanu ngamin nila kay nati naramid ni Pilar. Pilar, Un, ni Pilar nga idita kabangibang a barangay. apay ni Pilar aya? Insukat na kanu nila kay na iti sa bali. Aya, Kastamot ti ko na ni Mari Donita kanyak idi may. Kita ama, amangan nuinton madamdama. Kumkompormintuma ti pagselselusam, Henry Lakay. Amangan mat nutuladam ni kumparem a Juanito. agit ang tanga gawitin pare Juanito. Adaman kaya't ko asaludsudan kan ka? Anya mo datang iparin, Ray. Pudno ka di tinaibaga ni Mimi kanya pare. Insukat ka nun ni Pilar at agakabangibang a barangay tilakay na. Kapudumay. Ada ka no di Manila. Nadamag ko matiti kumpare, di takabangibang nga barangay. Ay na wow. Isumsamo ti makagapaw. No apay nga oras siya kakumparin kat pagsilosan na pare. Ah, ay, mabuti nga nga paray. Amangan no siya tumot amis mo ti may sukat. Amangan no isuka na ni Donita. Isa pa'y nagpintas ni Bakag ko ka. No kas na nga rod, nas kinabantayak mo ni Mimay. Sapay marabrab yan day dyan, numaminsan. Agtugaw ka man tagsarita ta Juanito. May papanitian niya bakay. Ibaga man kanyak ti makagapo no apay akasta ka. Saan ka ama wawatan? Tunggal adda pa panang. Surot-surot ka. Ah, Kung kumpurmi pa yan ti pagsilsilosam. ay, ko nga may. Anya, Kasano ngay no aramidam, ti kas iti inaramid ni Pilar kanila kay na. anya launay ti pagdanagam ay alakay. Tayo ko nada nga ruday. Prevention is better than cure. Sa anak matakas ka ni Pilar. Uray ado ti pagapapaan ta. Diyak latawat maaramit ti mangisukat ken ka. Ay, pudno day ta? Wen, si kalaang ti lalaki iti biyag ko lakay. Kit no mabalin laang, di ka kumamot agbalin asiloso. Nalawag ka di. Ay na, manon nga oras nga agis istoryata. Ngam saan nakaasinurot nila kay mo, Mari Donita. Wen amare ta nagsarita kamin. Inlawlawag kun ti amin kan kuana. Kan iniktak matan iti assurance asaan ko nga isukat, mare. Nasaya at mat nga rod no kasta, Mare. Kas jay gayam day jay mare. Adamat gayam piman makagapo no apay anagbalin nga overprotective dagiti asawa tayo. Ay, Hmm, rumor kayo itong madamdama? wan. Mapan ko isubliti pala, binulod ko kada pare kaloy. Ay, di kan mapanijay. Anya, Siya kunti mangisubli ti pala. Idagas kuntaw, tapno saan na masapol ang mapan kay ti ayanda. Nagrubuat akon. Kaya no awan na patag alakad mo, dito'y kalatan balay Sige! ay nawaw. Naisukat samot nila kay mon mare mime. Magsilselo samot ten mare. Kasla di na matan kayat arumwar ka. Ay na, Mare. Siyak mat gayam ti sumarunong agparikot. Agsarita kayo itinalapat, mare. Di mo ungungtan. Gagangay, tinaasawaan. Ay, nawaw!
adda parikot pagsaritaan. Tapno panunot ti tunggal maysa kat malawlawagan. Naan-anay apan nakaawat kat kasapulan. Tapno tinaragsak a relasyon kat maaywanan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.